Shubor nakaslem jong Nausan Hima. Ka jingaki jong ka Jantia Hills Truck Owners Association Persya ya ki karkhana penmi do bilat apo kalama Jantia Hills Cement Manufacturers Association kabalane expose ngi lanter kalapoi sa kajingas ngautu jingmut hadin baki try penmi do bilat kila menjur ban siu ya kabaikit baiba kabat mai menta kasngi la penlong ya kajingelang hatak nyang Tuber East Jantia Hills District Knang Banchim ya karai ubabon balang kabalawan ya simenta laki dekot ka JHTOA bat kinong kersan jongka. Habai keren badu presiden uba ni damon chulet ulayatu ba kajingelang kasim ya karai ban wengno ya kajinga ki namar bagi trai karkana kila pedang ya kajing dawa jongki. Ulayatu ru ba menin kesngi kaladon kajingelang hableng ki bor penyak district jongka East Jantia Hills ki trai truck bat kitrai karkhana banyak keren penbet da kabaya soiso skular kenang ba kitrai trok kin light na kijing syak tok ne kelaktin ha kitrai karkhana uba chuletul ai kublai ya menteri rang ba kejela bala simkia ya kini kakam badia menteri barim katanat transport and commerce and industries ubala penmi ya kad hukum jangka dor baikit mar thamai kitrok ha kejela katkum kejing penbena jong sorkar jela haka khatlai teri ukula lenggot ar hajar ar pau kejing yaki yang ki kawatip ki pajba ladok ben ruterit wasdang ni yang niunai khatar dasdang ni kejing yaki yang andre deman gele de poi go kejing baj hadok negesni kejing itu kodi yaki strike yang ele kejing Yaro, yo pajba uyong jigi membar yung udi krek stom ki, met bat mensin, udi IT lut ki, udi krek lang sgi senjau. Ta ele ke jing kublai ye ke sorkar kamtam, udi himkia ko, ke jing itu, riyo kun ke por, jigi jing yung de himkia ki, upun baj smart. Yegini ke kendrum keram ke yong yegini ke kit ke ba ke yong yegini ke jin dawa ke yong andre deu buram ki em ke jin puwit tuntut ke jin itu ini ke jin ki yong lai bat ku kat kamu man hado man wan ke jin kelam ke jin pembat disman factory ini ke por ai ke wenang kong ke buram yo masnya bahalang dahar ke jau ke por le woman ai por udang man ke transport minister udah penyo UI kani ke order ko ai nyau tengka kilometer da UI nyau tengka kilometer citon kani ke order amre de yei laluti igini giting ki yang da yei le iklam pembat ugismen factory dan re nin da ye chong pembat ugismen factory ODC OSB yang is Jantia dari pembat warok ini benta di pembat ile da agreement menhode ucap chat negapor kisimen factory dukular le kisimen factory wo krek langi wi negapor wi cher gijin negapor lada mengkamte andre idang debo gijin dawa haki lada mengkamte kesen yang dukular ko hajin itu bukan ini lin yang ige Jantia Hill Truck Owners Association idebo iki kejing kerpat, ui krek biman negapor, yo like kami kenu kejing huri-hura, yo like kami kenu ke keluar, hai ni hapo kemakalia yang da debo ile gapor bo cam manu benai, darai ile da strike wa negasi untuk clear ka, yang ini ke strike, da beta kejing ya kelamo pembat ke agreement, dia pembat ke dor komor, pembat ke motor wo ai different gi warok di benta. Kanu kamte kenal ai bijing kublai ye gismen factory le wode ye krek langge deu kerpa lagi menhoi de u thok ki u chat klagi kam ni por u de dak bo hanre ko selfie bo mentu ong ki krek kam kan hanre bo mestep wi bo man no gi wo thok nei ba cha pembet ye ki le man nei ba la de man ko kuam te im ai tiap melingi kini hanre de kular ki de agreement to sarkar upat gini lada kita him ko aksan gini lada iu peklada him ke sarkar ini aksan legismen factory da him ko gini aksan negaling yang ai kublai media ko yang bertahu man ke pori ini ke jini